Hello guys, bahai tong pai kha khai kam tong pai. Narok joton Simon India rok super 8 sogoi ka qualify khai ka. Omo belai ka hamni kok ka phai chung tabo ke Simon ni IPL 2025 aboni je kengma news je ongkhori phika taka news nang nong no thawi khana na hin tong ta paskan update chokbai ka paskan update tamo a paskan update no khana ki CSK ni fans bu khushi nang nai te RCB ni fans bu khushi nang tai Lokno ni fans ni bagui kok tongo. Ke video no start khainas kang first time narok chin channel la visit khai tong ko channel la subscribe khai di like na ta pogdi number 1 update ka Ravichandra Ashwin nok jutan chin Ravichandra Ashwin kaisa spinner ni hinja go tai kisa misa khana bo join khai CSK tak nok thuiman CSK o back join khai chung to nok ya buko bo no bufro nung join ongma no khai nok sungui mano je kaisa India cement ni kaisa tong high performance join khai jakta obon no Ravichandra Ashwin obon bo Chennai Pravani center no thik khai kata jaga songsa jang nai e hinge je CSK academy je pore nai je arung ball thungnai amthai ongnai ar jaga naikol nai sabo Ravichandra Ashwin hingga bo tabung simi kisa CSK phasingo thangro ongi thakata ko MNC bo to CSK o 8 bosor thungi phaijak hingga CSK ni oborok bo arun je kotor rok bon sathi nung tai ong thangnai nung sungbai tong chini run thungni chakata bo a jaga thungi paisa nai ja umthai bo ongi manta tai ka nok jutan 7 2025 to mega auction phaitong mega auction no goto naifan mano update number 2 ongkha je CSK ni MS Dhoni no tuoi tai kabang ko borong sungate CSK ni je siu no kasi bisuna sungata jungtam MS Dhoni next year 2025 thungma nugoi de mano ko bo saka abang to kaham ke saimia abo Dhoni thungnai thungira bo simi chu tai ke phia jeforo bo stepping flaming no sa sisa dol logo mane ki team rok boni a je bono je kuno saka flaming bo team o sawin sawta bo tai ka thangnai saima jak Dhoni no 2025 thungma nugoi manai emba ka thungya phan ong mane jodi no IPL 2025 bono ob khaya ke return khaya ke mega auction to bono pro return khai tongnai ba CSK ro return khaina no Jadeja Rutraj Gaikwad tai Byron ke Mathisa Patirana tai nini Devon Conway rong khaiman ta Dhoni thungma nugoi de mano na nugen ong mano to samia jo Dhoni ni to next year thungmani nugoi mane ni sajak Kasi Biswanath agya na to khana kana update number 3 ka je RCB ni fans no to RCB ni je RCB 2025 ND RCB ni head coach ND Flower bo sakabrok tai power hitter nangu tai ke intelligent bowler nangu chawta bok target khai chongta mane ke Ashwin eba Chahal umta intelligent bowler na brok tak target khai chongta 2025 to mega auction tong konok sign man a jaga brok naifan mano nini Pat Cummins umtai system umtai intelligent bowler na brok naiman tai power hitter Shivam Dube Henry Claassen umtai batting no brok nanani target tongta update number 4 ongkha je RCB ni management te wese sungman Virat Kohli bro ob khaiman ta nung captain ong na jini te wese amthai ke bono sungui mano fab the policies je tak RCB ni captain je bono ang kha khai 2025 bon return khaiklak bo ni je performance nugoi nai bini je performance no nugoi nai bono return khaiklak ma tong ang tai ke Virat Kohli sungui man nung captain te wese ong na jen ong yakhe Virat Kohli ong nai ka to bo captain ong chana nok King Kohli te wese captain kha ka to bo suk kaham ni kok song no Virat Kohli jodin gosika ang captain ong nai ka to bono chung 2025 captain ong man nugoi manai hangke update number 5 ongkha je Rahul Dravid ibn boni last T20 World Cup the India team dunya bo aboni head coach ta ka obon pore ke batai continue khaina muskain bo sajak je Rahul Dravid bo je continue khaina muske 2025 chimike Gautam Gambhir phan ong mane Gautam Gambhir no head coach khaina hena ka ma song bono khai pai na ka ma tong ta hangke Rahul Dravid a jaga ni race na ki saban family logo Spain khaini time Spain khaina uyang vacation no guri na omon pare ka race naman pare ka IPL 2025 ka bono tai Lokno rok bono mentor khainan phan wan sokui chongta Lokno rok ni target ta je phan Rahul Dravid bong mentor samnani hingko dolok umon ta je paskan update IPL ni je update ongkor phenok bu update no u paskan bising bu update joton si cha ko khamno nok tola comment khai sadi।